masapen ka video hong masapen hi aile lim na khan pin he ka video hong masapen hi aile long sit ten subscribe bol wal subscribe ne wa bol pin lang ten bell icon chune ga sot pile chun ka video kan sim ke ji ten la video zo sen mu masat pen ji din he tiong chen ke sa ke no hin tin tu le tu a vanoi le set hot ling zinga hello la mi pil alung suling lao zinga iranin america vanoya superpower anna sapen a hot pen military lang hele aircraft lang hele mazo se economy lang hele a khang to pen a len pen na sapen keiman aki cha deng na aga mo khoi ngam hilo kha cho iranin titunia us and iran military iran ho a che nuclear program agon now leinoya nuclear facility sim no ding to agon nei now che us in apollo chung changa attack a ball wa strike a ball now chung changa chu iranin le thu na pe chu mipi suling lao jing tan ahin che mipin a sei pi pen chu hi ale iti iran hi kisung thowai tan te us superpower cha mahon le thu na pe ngam pau cha mipin adat mo en mipi lung suling law in apang tan he tong le tunia ga sei du hi a le chen che pa chu chom ki tan tin iran israel america ke te ho a sang pi amo ho chung chang he atu gi ya he mo he a ki sei thu pi lai hello ai le news hot bang youtube hot bang phone hot bang a cho update ki mo jo se je vet na ai le chen iran strike back hello ai le america strike on Iran nuclear facilities kiti ilo ale Israel ti thu cho ki jing in le chun honong het no mama do ilo ale nyaw chu mu ji du hen hyong cho ki chen de wa mu lo du hen chun hi video mang cha he ki chen de win 22 ni a June 22 ni a epidinga America chun Iran te cho a strike ham ilo ale Israel chu da pan pi ham ti ho chu ten le koi chun koi country chu back a bola koi chun koi pan hu lo wa ten le World War 3 hung do ale chun koi hat dinga ki lo mam ti ta bang chu hi chi video mang cha in phat nyau chan ane kholi moi te atun video na lu ta vitin that 22 June 22 ni a chu American ban noya superpower America chun Iran te a chu ibidinga strike a ball jing ham ten EPA strike a ball ham ti ale chun ha chi chu Iran te chun molvu ma hello ai le chun Iran ho chen na ko het ing du hin lein noi thu ta avit na vin 200 feet walang lein noi lang ge chun he che nuclear sim do ding nuclear sim ding kiti agu thimin plan ane na sim jing min he short jap jing tan he jong le America President Donald Trump ma hin tu chunga Trump tu chung ta ma hong kai do ki na ma hin Iran in nuclear ane do cha phal mo mong hin na he Iran ti ki na ya Iran nuclear ni do ale chun ama superpower hi nong chun bei thei thadai thei a hin jen chun ye Iran hi country lien ten le muslim country hin Iran hi alien a hin he chun nuclear ani ten chun ki song ding America power ni nong chu from thei ding a hong a hi ta ina chun ten le Israel le Iran chu ki do hi wang chun America chun Israel chu apan pa ji chu amani friendship me hevin Benjamin Netanyahu to Donald Trump a friendship me hevin Iran ni che nuclear program ane yu chu su se ding ngai to na a koi ma chadang in alone na je he thelo le noi 200 feet le noi langa in ta chu program ane yu chu facility nuclear sim no anding program to go ne je koi man kap ke na ding put ke a kap ke anding chu tha ane zo pun America se hin ane he amon he che put ke now chu EP mang cha put ke hom ti a he chun asu se theo ham ti a le pi man cha ham ti le che US America chun United States chun B2 buster bomber ke ti che available limong kan coin sui na che event na ele chun mu hello ele chun eagle sa power eagle amat bang panglim pu a ko sim ana sat dan hello ale amel put dan hong cha mat bang bang ho hin chun aga put ke elovin chichun apo a he che missile chichun apo a he chun a hla lu na he che kap ke now he che B2 stealth bomb buster ke ti cha chichun 200 feet lang ge che avilu na leinoyal al hla sa le avilu na chichun
Hichi Iran in nuclear siam do ding to gon le no ya ne cho le no lang ge cho 200 feet lang ge cho khat ni se sen bang avi lu na asu se jo lo hi na chun US Air Force le Navy ho mawen strike a ball of it cho hin US Air Force le Navy ho chun le 22 ni achun operation hichi midnight hammer ke ti operation midnight hammer ke ti hi mo hichi strike a ball of Iran cho hichi achun imusu ke ta Iran cho nuclear facility underground na to go ne cho hoi time te hin asu sit pi so ta ve ti mipin news na emu lo ilung pun chu hin hengi asung asu sevin he hi wang chun Iran chun asai kin in hele mipi leiset kum pi mipi he dinga chu America a gay tai ti la pana na bol hele chun kho pun asu sit thei ding hin ka to gon chu hin he nuclear sim no ding ka dewa a facility lo la technology thupita ta lo man cha thupita ta ho cho American strike han bol ge ta in sun katol do man ta win to an strike wang chun ema atong khapo helo le asi ang poi ti cha Iran ten an sei ki Iran chun ipinga ta sei ki nan ta le chun mipi chun Iran te ki chai tai ti a head du pa cha mo chu a day lo jin ma cha mo chun ima asu se po ve atong ko po ve strike ball wang ma chun ti a ase un hin la US in strike ball wang chu thum lang he ke tho wa che B2 bombaster ke ti chu je fighter che thum ke tho a het hen hi le chu chun e ti ong le khat ve sa na mai mai chu khat ve sa ai le a vi lu le underground na 200 feet na chu sim pau chu to kha lo wa lai mun ma a chu dang khat nong misal khat khat lu kit le a vi thu te ti dong na to kha ding underground na ha che nuclear program ani now cha to kha te ding chuna ahin he chu mi pin ase in news len ang ki mu hin che hin ahin la an Iran te chun acceptable hin Israel America Iran ki ti ho chung chang thu hi tu chung tha ben lo current situation to a current affairs ti dam current scenario adinga he Israel Iran America ho he sang pi adinga he hot topic khan he chun World War 3 hung do han lang hele World War 3 hung do han lang hele koi hin hung na sa pending ham koi hung ha pending ham ti pai likely adinga na lo ga sai thei pending han ga se ki nutin tun chi masa pen World War 3 hung do han lang le itong le America he masa pen am super power military lang aircraft lang han lang ten le ipp lang le navy ipp lang army lang le America he number 1 am number le Russia hin China he kin he ten le Israel America Iran hi chung changa koi hin akithopi koi hin an pan hu thei ham Israel kun pan hu nam America kun pan hu nam Iran kun pan hu nam ti pai na ve ki noi te sang pi ai ga he thei na liba chin hele masa pe na he ale Israel hi heta vin US in strongest ally in US in one no ya ding US in apan pi din the head sa dan Israel den le United Kingdom UK in yung Israel apan pi ding den le Germany den le adang NATO mo adang Europe country ho no Israel apan pi te do min ta san anything so hin Iran hi kon back bol le tam kon an pan hu ding ham ati ai le chen Russia and Iran han pan pi ding den le China and Iran ipidan pai ding in pan pi ding ham tile mostly for strategic and economic reason kati ani he as pen to China and Iran in pan pi ding China I don't le develop country mong hita jen man economy lang han lang den le industrial lang han lang ipilang la man strategic nei ta na to an ban no ana saloi hi wanga China mo zao lo ti dam do ai man strategic nei ka lung thim nei cha bang wa hi
ina mo mo zao zao tele Hasbullah Lebanon ke jo Gaza ke jo West Bank ke jo ti hong jo het sa tan Iran Muslim country Palestine ho Iran ho pan pi te tin le North Korea he Iran an pan pi ding hin akimun he le US ho jo koi an pan pi ding tam tele Israel het sa ta tele Japan South Korea Australia ke NATO country acha Canada UK France Germany ke ho tele some Arab state Saudi Arabia ke ho hin US an pan pi du cho lang pi ai ga het du tin cha ko na cho World War 3 hu ma le chung koi chun hung ha tia koi chun yung thi dam ti se the hin ni la World War 3 hu ma ai le chun ai ti cho ha ding ti cho nop ding ki ti se the lo he ji cho warong he ti da Middle East war hung ding hilawal Eastern war ding ti da West lang sang ki ding ti da bang kha cho mun ki da continent ki je ne chun World War ki di te ne chun mo se the je ne chun he di wa ga de ki no he